З помоцу общини Žabelj po krajini i Ministerstva kulturi i informovanja i toho roku Fond knjižkog u Đurđovskej čitalni zbohaceni za 250 novi naslovi. Tu i darunog Zavoda za kulturu vojvođanskih Rusnacov. Oni nam darovali slovnik ruskого narodного jaziku i jest tu i še skeljo vidanja, gdje nam автore darovali. Členom biblioteki, ktorých u Đurđove rokami je medzi 350 i 400 na raspolahanju knjižki zo zrižnih oblascoh, 10 tisjači na serbskim i 2 tisjači na ruskim jaziku. Zadovoljni sam z našima našopisi so zastupeni, jest tu dost. Već od Žiroša sam tu, govorim, bral sam i domu, nošao sam naseljovanje Rusnacov, to je historijski, to je već tu koji zjaki, to ti knjiškica sam nahodzal. Okrem knjižkog, Valovčanom na raspolahanju i dnjovo novini i časopis Ruske slovo, ktorý môžu prečítať u prostorijah biblioteki.